Үй жайдың кебетесін қарач. Қачан елде жашайыз өкөз. Баш торта чай кuyчу. Ооба, мага келгенде эле башың кайнай түшөт. Сен ушундай экениңди башында билсемчи. Үйдө иш кылып аткан адамдарга шарт түзүп берген менин милдетим. Ошону мага кылбайсыңбы? Кайдагы бир көчөдө тентип жүргөн килемчичелик жокмунбу? Бирок мен үчүн отурган жалгыз эле күлүгүм. Türküm ayga serpilir, Türküm Ой, Şirin, sen yaxşılıkka başla. Sen mağa düşman ekensin. Aytıp koygan joksun sen üstümen çıldыңдап. Sen bayqagansың bарын. Şirin, Жогол! Бузукка айтып коюңуз. Мен күйөөмө жолобосун. Болбосо экөөнү бүт айылга шерменде кылам. А бул килемди берип коюң, мага кереги жок. Башы көзүмдөн садага. Şirin! Şirin deyim! Apa dur gül ana. Tez çıkıp get dedim kayınca. aylanayın, bul örüğünde seni önütkün çeviri yok balam. Allah'dan bergen sana önörü deydi. Құдай мага бармак бергичи бак бербейби. Bunlar Turdigül. Rahmat apa. Kandayсың Turdigül? Деги аман эсен барсыңбы? Сени издебеген жериң болгон жок.